Dogodovštine iz Vilinskog kraja sad ispričati valja. Djeco, poslušajmo priču za laku noć. Svakog dana pričica jedna za laku noć, da djeca mirno snivat mogu poći. Čitavanje Ana Bilić-Udovičić. Šarkanj, najsnažnija tokmak baba i izgubljeni malj. Izleglo se leglo zmija u presahlom koritu rijeke. Jedna od njih nikako nije htjela proživjeti svoj život kao zmija, već se odluči pretvoriti u šarkanja. Letio je šarkanj nebeskim bespućima, a ponekad bi se spustio u kakvo selo i pretvoren u siromaha, po vazdan bi prosio mlijeko. Ako mu se seljani ne bi smilovali, zapuhao bi olujni vjetar i spustila bi se snažna tuča. Znao je šarkanj popiti pola rijeke, pa nek sad škrte seljane muči žeđ kao i njega. Bio je strašan i snažan, ali oduvijek je ta golema leteća zmija znala da joj je suđeno nešto puno više od samog letenja i prošenja mlijeka. Kao i svakog dana vinuo se pod oblake, no ubrzo ugleda začuđujuć prizor. Na samom jugu svijeta naiđe na babu s velikim tokmakom ili ti maljem. Zastane šarkanj ne vjerujući svojim očima. Baba ga primijeti kako to dolikuje pravoj starici, stane mlatarati maljem po zraku ne bi li otjerala gmaza. No šarkanj ne ustukne, već se još više približi babi. Šta ti je stara, šta si se uzmahala s tim maljem? Tko si ti nemani, što te briga za stvari koje te se ne tiču? Odgovori mu baba. Pa kako me se ne tiču, zamalo si mi glavu satrala. To je ono što radim, opet će baba zagonetno. A što to radiš? Zbunjeno će gmaz. Ja sam jedna od 4 tokmak baba i ja sam baba s juga. Svaka od nas ima svoju stranu svijeta i svoj malj koji samo ona može podignuti. Uvijek putujemo u središte svijeta kako bismo svojim tokmacima očistili svijet od zla. Reci ljigavi gmazu, jesi li i ti jedna od nemani koju treba satrati s lica svijeta? Ne, ja sam samo zmija koja želi drugčije proživjeti svoj život. Mislim da na ovom svijetu ima puno gorih stvari od jednog gmaza koji prosi mlijeko i šalje oluju na škrte seljane. Da su stvari drugčije ne bi ni razmišljala, već bih te svojim maljem po njušci odalamila, ali vidim snažan si, možda bi mi mogao pomoći. A reci baba, šta te muči? Vidiš gmazu, mojoj sestrici sa zapada netko je ukrao malj i od tada se mnogo zla razmnožilo svijetom, jer ga tamo nema tko udarati i biti. Pomozi mi da nađemo njezin malj i onda ću te poštedjeti. A kako ti mogu vjerovati? Upita je šarkanj. Ako mi ne pomogneš, satraću ti glavu kao i svakoj drugoj nemani. A sjedaj baba onda, idemo pronaći malj tvoje sestrice. Reče tako šarkanj, tokmak baba ga zajaši te se vinuše u nebo pod oblake. Ubrzo stigoše do zapada kad tamo druga tokmak baba sve žali i zavija. Malj je na prevaru ukrao paklenjak, zatim je pobjegao u svijet i nitko ga ne može pronaći. Kao da je u crnu zemlju propao. Ako baba ponovno ne dobije svoj malj, ravnoteža svijeta snažno će se narušiti, a zlo će se još više namnožiti, a ostale se sestre s tim neće moći nositi. Kraj svijeta mogao bi biti blizu. Tokmak baba s juga odluči stvari uzeti u svoje ruke. Šarkanj će joj pomoći da pronađe paklenjaka, a ona će ga svojim maljem izmlatiti i vratiti sestri sa zapada ono što joj pripada. Lutali su i lutali svijetom šarkanj i tokmak baba u potrazi za izgubljenim maljem, ali nikako ga ne mogaše pronaći. Nitko nikada nije ni čuo za paklenjaka, a kamoli ga vidio. Baš kako reče sestra sa zapada, kao da je u crnu zemlju propao. Borili se njih dvoje protiv mnogobrojnih nemani, svih silnih spodoba i svakojakog zla, što se namnožilo otkad je nestao malj. Bilo je na svijetu u to vrijeme svakojakog čuda, ali paklenjaka nigdje. Umorni tako od sve te silne borbe jednog dana sjedoše ispod duba, da se odmore, a kad ono ni manje ni više to bijaše paklenjakova jazbina. Živila ta neman u dubini svetog duba. Šarkanj i baba naslonili se na dub, a paklenjak odmah pomislio da su došli posjeći stablo, ne bi li ga pronašli i ubili. Iskočio on pred njih sav zajapuren i zaurlao.
Bijaše žirovita lica i rasplamtelih vlasiju. Imaše pred sobom čovječju, konjsku i bikovu lubanju. Bio je strašan, najstrašniji od svih nemani s kojima su se baba i Šarkanj do tada susreli. Vraže pakleni, silo nečista, vrati ono što si ukrao, poviče baba i zavitla svojim maljem. Opali paklenjaka jednom pa drugi put i ko zna koliko puta. Ali neman se ne da i ne da. Nasta pravi boj. Tuče baba, grize neman. Umiješa se i Šarkanj. Vidio on baba onemoćala pa svim silama navali na paklenjaka. Kad li odjednom neman izvadi ukradeni malj i stane tuči babu. Tukli se oni maljima, a Šarkanj grizao. Koliko god se oni puta udariše maljem, toliko puta zagrmi na nebu. Uskoro baba i Šarkanj savladaše paklenjaka. Evo ti baba na tvoj malj, nosi ga ti si naumila, odgovori paklenjak i nesta u dubu. Baba uzme malj, zajaše Šarkanja i otiđe ravno svojoj sestri na zapad. Uskoro se vratio i Redu svijet, jer sve su 4 babe opet imale svoje maljeve i njima su mlatile nemani zloduhe. Nakon svega što je s njom proživio, omilila se Šarkanju baba s juga i odluči s njom ostati zauvijek. Voljela je i baba njega. Znala je da svako biće, pa i ono pakosno kao što je u početku bio Šarkanj, može postati dobro. Pokazao je to svojom odanošću i voljom u borbi protiv zla. U svakoj su borbi protiv mračnih sila s lakoćom pobjeđivali, upravo jer je dobrota bila na njihovoj strani, jer su imali jedno drugo. Zato su onako lako savladali paklenjaka i pomogli vratiti Redu svijet. Nijedan cilj nije nedostižan ako je pravedan, znali su to dobro njih dvoje. Upravo je zato baba s juga bila najsnažnija od svih tokmak baba i zlo je se najviše bojalo. Tekst čitala Ana Bilić Udovičić, audioprodukcija Nikola Balvan.